quase 34 pessoas itu makan ini. Agora ele apoia no Zé Maituan, é uma barata. Quase militar sekali apoio, mas vai bem hawa tete makumnali sira. Ita la bele ansi, la bele ka tete kata kita tu tinggi hetan agora. Si do tari ita tu si hetan, tambah kita mak rai dan ini uang, kita mak governo dan ini uang, kita mak estado dan ini uang. Nabi ita tu precisa calma, precisa esforço uang, precisa mais paciência. Mas isso se sukuninha be povo né, se população total hira masih dak simo. Total kalau Rusi aldeia 0102, semua aldeia tambah sira afeta mais bem la grave. Mas bem Rusi aldeia 03 quase é uma militar mas lebih simu. Depois na ban hat kuliah los tambah rai estado. Depois carteira na bema simu ajuda nene, kita tinggi halo itu na rai pribadi. Status rai ni tinggi los. Wanita ta simu sasang besi ai ka kale kita tinggi halo duni. Tambah risiko ne abang bro ami sepsuko sepele tinggal simu. Ni halo duni olah halo. Sekarang ni bahalo ya distrito, antang proteção civil kan ya distrito masih ya. Antang yang apa tinggal untuk serviço untuk kalau proteção civil ya dili, kalau dari emang halo rumah olah halo. Tambah lebih halo dari estado. Significa tak militar masih dak simo. Sim. Orang sedang sirhelan be. Orang sedang sirhelan dunia cara clara ne, ada yang zebat es. Mas bem que não conexão na bem que hasan. La merece para ser aquela. Mensa sari masih atau governo pele buka solução be dane. Ako kara tama ko rin Mari problema sa na acontece, may talolo limang hamuto, pelo menos governo tung may base. Labi la acontece sa dia 4 de abril. Kareta governo la bala may tia, se ola tung falita. Mas bitani kung garon na feta na luni. Clause Marcelo, at kuliah ba itani na itani aman. Ito to hamuto po tare. Ito to hamuto to dese mo rai gani. Sim, total isso se sukuninha população total makan hire. Total makan hamutok 5.743. Alde hira se. Aldea Tolo maksai se sebut. Aldea 0 umray lakan, 02 Chamão, 03 Aning Fui.